Hello guys, for today's video kat agaramid tayo man garod ti hotdog sandwich combo nga kunada nga dayti dayjit pagbagada nga trending kat. Kayso na nga nagburing diti probinsya. Kayso na nga agistorya kat ti panagbiag ti pasabali nga tao gluto tayo latta manana brand out garod madi makapag-live iti TikTok. Katay tagita garod dagiti ingredients ko ni tender juicy, pipino, magnolia, UFC, lettuce ken ajay tinapay ko kay nalaki di honey buns dayta. 45 pesos lang kakabsat o makamenos ka dapat tichis na gayam kabsat o di data garo da napang ko karong insalangan salang ko da di hotdog nga may mermira o char o dapat ti rapper ko ide di sobrak ide nga nagburger o dagiti ay makamamudi tang agburgerak ide kabil ko di pipinon ginalip-galip ko nga wan lang langana mo pinip ng galip ko. Siyempre, ajilitos, kining patingga mo na jay hotdogan, binudbura mo titi ketchup kan magnolia nga mayonnaise, apo nagimasan, o sak nga, rin nagadyan iti cheese nga nagadaw. Tumanaraok na yung kagore madipan pansinan da yung datan. Finished product ata ni Miss Ilocanang Kalog, o di ba? O datan, nalpas ti luto, kabukab ti tao, o di ba? Nagmayatin ti pinagkakabukab tayon, kabsat. Try nyo na yan guys. Don't forget to follow me and subscribe my YouTube channel. Thank you.